What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay mamumusit. Yan. Di muna natin kasama yung team natin guys kasi nakisabay lang tayo kay Brian. Yan. Kasi malit lang yung bangka natin. Siyempre kasama natin Brian. Yan. Johnny Roll. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, nandito na tayo sa area guys. Yan, sa laot na tayo. Yan, nagre-ready na si Brian guys para maghulog ng ano guys. Yung kawil yan. Yan guys. Yan. Kawil yan guys, puro sima paikot yan. Yan yung panghuli ng pusit guys. Saka kailangan may blinker yan. Squid light guys. Yan yung pangpalapit ng pusit. Unang hulog. Oh, meron na pala guys. Oh. Yun oh. One down. Lupit ni Brian guys. Buti na lang walang hangin guys. Di maalon yan. Sobrang ganda ng dagat. Walang kaalon-alon. Lord, gabayan nyo po kami sa aming pamumusit. Tsaka pala guys, kailangan may ganyan tayo guys, oh. Blinker para, di ba Bray, para di tayo masagasaan Bray, no? Ng ibang bangka or barko, kasi daanan na to ng barko guys. Yan, kailangan meron tayo niyan. Yun oh, parang tuldok na lang yung ilaw sa baybay natin guys, oh. Sobrang laot na to guys. Sig sa magaw ko na Bray. Locos. May isa na tayo guys. Yan. Yun o. 2-0. Yan guys o. Nakadalawa na tayo guys o. Maaga pa kasi guys.
Di po kakabantay na, mamugar, bagnaw na. Guys, nakarami si Brian guys. Kaya ni Brian. Dami na yun guys. Ano yan guys, papalit ng pain. Yan. Palit ang paon guys, paon. Nahurot nagpaon una guys. Palitan na pong bago Pain lang yan guys. Ano din pusit din yung pain guys. Yan. Hinati lang guys. Hiniwa lang yan. Yung saktong bilog lang. Iko gani. Yung buntot lang pala guys. Kita mo na po ko ano. Yan. Guys, nasa ano na tayo yan. Tapat ng asan na yung bakong. Yan, bakong andabol. Yan. Lilid na ng ilaw guys. Sobrang laot na tayo guys. Yan. Yan guys, palit-palit ang pain guys. Yan, muli natin guys. Rest na pusin. Yan na. Tayo nang testing guys. Pahinga muna si Brian. Yan. Tayo. Sana. Buhay pa yan. Hulog ulit. Yan. Yan, ito yung gamit natin guys. Pain, ang pain yan guys, pusit din. Hulog lang natin. Natin na magkalahating balde ko ni Brian guys. Lupit talaga ni Brian guys. Legit. Press na po si hulog ulit. Hulog ulit. Yay. This one. Ganun na yun guys. Tubig. Ako.
Marunong pa pala tayo mamusit guys. Guys mabugahan yung muka. Totoo ba no? Tibla agad ito ba? Ito wala po. Yan yung lamay. Yan. Yung pagkain guys. Yun. Yun, sunod-sunod. Yan guys, yung barko yan, yung may dalawang ilaw. Layo guys. Guys, yun o. Yan na yung huli natin guys. Bray. Ayos. Pampinit. Mas po. And guys, nilipat natin sa styro guys, yung may yellow yan. Isang balde na yun guys. Pagpasensyahan nyo na pala guys, yung medyo madilim yung kuha namin kanina kasi pag naka flashlight kasi guys, yung pusit parang umiiwas, natatakot sa liwanag, kaya di namin inaano yung flashlight sa mismong dagat talaga, dito na sa bangka guys. Yun. Guys, time check, 1:50 na ng madaling araw. Yan, ito na yung huli natin guys, napusit guys oh. Yun. Saka dito guys. Yan. Guys, pauwi na tayo guys. Let's go. Right, let's go. Guys, nandito na pala kami sa guys, yan sa Baybay. Yan, ito yung pusit na huli na ni Brian.
Papakilo na pala namin yan guys. Tingnan natin kung ilan aabuti. Guys, kain po tayo guys. Kain po. Guys, tapos na pala tayo kumain. Yan. Sa update pala guys, nabenta namin ni Brian na pusit yan. Naka 12 kilos pala kami guys. Tas yung 4 na kilo, di bali 16 kilos kasi guys eh. Yung 4 na kilo, yun yung kinain ng buong team. Tsaka yun, pinood trip natin. Yan. Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy guys sa aming video ngayon. Please hit like, Share, comment down below, and please don't forget to subscribe. Salamat po!